Awusukumumela. Sukumumela. Utholakala kanjani kule ndaba? Mina bengibuye emithembeni mangize ukuthi ngizwa abantu bangifuna bathi mina ngiyathembula ngahamba ngazisa kuba bobaba ngafika ngakhuluma nabo kahle ngibathola le ntombazana le elokilusana nabo intombazana le nomndeni wakhe balisana nabo mama ngafika ngakhuluma nabo bomama sakhuluma kahle yabona nje baqeda ngahamba ngayijadi yabona manje ijadi lo ungana lo bengile lesikole nomgelo bese balala nalento lesibekhasiya yabona nje bakukhuze kuphela bakukhuze manje ithama lami langula district mangazolelana yabona ngagcina ngithatha umesoka lo omunye jikile kanjalo doctor ngubhathe ngibakhamba ukuthi ngabuye abakuthi bazimthathe Uke washawa wena futhi. Ngingajawa before doctor ngawuzwa kahle Mabekukhuza ke mabeqeda ukudila nawe bathini bo? Tingazaphili izinto Azange bakutshele ngabangani futhi abasnacks. bangitshela leyo zangalaleli doctor la ukukhumbuzile ukuthi ngitshelile So wena mawubuyela kubo labo bantu usuku expecteni. bengabuyeli kubona bazinto mina sengisebela ngiwalo namajite esekhasema ukuthi labo baba basisikhathini samakhona bakangibhakazi Ikapero wenzani ngayo? Kapela ngithathe kumngani kaBuntu misalwa naleli lasekhasiyama ngicela ukukhuluma nabo mama ngijabulile ngithi ngiyocheck time la yabo